Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Uba Tita Starwell Khan ubalong MDC jong Sora constituency ubala Shapen Hamno Nakashuki Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council haka khatkhandai trik ujliu arhazar arpulai ulakan thoting yaki MDC jong National People's Party but yaki MDC jong Indian National Congress daka baong baka jingwan ra yaka no confidence motion persya yau kadai tang ka jing raha bor hadu bakim salyashu wat yaka nongrim la jong Gani ka drama san perthai haka Khasi Hills Autonomous District Council klaja prabanai shwa ki laitli ki Autonomous District Council kinsalet chak election MDC ka Banlong House nam arhazar arpusau haka jinga krem ikla pathai khubor hadien bala pinkut shwa shipor ya ka dorbar liur uba Tita Starwell Khan ula bu jingkelida ka baong lada hapok ka sarkar jilla ka Congress ka kentaj bandon bintalang bat ke NPP namar ba kadai ka bayatre lang bat ka Bharatiya Janata Party katba District Council pat kambit BJP mo Kumbaga pau na ka content yung ka NC mentan. Banong novel yung ka NC. Kapawi ba ki INC daladi aladi. No. Namabali kung mga lakren po house, kamdon ganuno ka allegation, kamdon ganuno rim, kamdon ganuno bitaw, mereka daw lang ba ka convenient of politics. Haka ba kaladon ka arrangement, haka ba kenjat no ini, but bakini train no ka Congress. Bapak NPP kan lead ya kan isi yang ni. Te ngasuang tanggatan marba kumakapawi habang tudon ki NC kemun kadang kecing bombun, kadang kecing montiang, kadang kecing lek bor, kadang non tudon ki kita kita long very constructive reason mo nanti ang kumno. Kaya kung malong mentang ki pa hindi ba keren mga mo? Hindi yung piong mga penjuksan daladi hindi iya po house ba undani kalau kumbaga ki INC pun bandala dia yang yes yang ngi haba pila alis pila sangat iki grievances ki jongi ngilahun ya kayu di meeting karai kalau ba ka jing ka bakum kitu ki MDC ki badan ki bamdan ha ka isi kamu ki wara hapo kayu di ka di ka platform tim de tang kayu di mereka kamera jonga kumsiam Lani pipi lidah jengki, ubansa banshim, yaki nunu ki grievances ki badon. Te kata kadika kami komentrikam ke ba yaya baros. Dan mereka bangat longi kalau ba kumbal apa menem dan daw, kena tak ada masno ba. Tadi ke jengda ikon ka ke ba. Sosi apa paubet kemat ba. Namar ba ki ba ki la. Ya, ini ke jengya drama ni po KCDC dan dari Kelemdan kan uno kadau kadai tangkat drama caki namar baki ong ba kadon kita ke direction tengam tip kawan kita ke direction namar ba deban beno ke UDP ini tray wat baka kongres biang ba ya mentang empat nang banong tang baka sulong kata kan hastit ko mga abatay menepo house u KMDC kidan kadang persya kipalong MLA kat bahang ni pat ki MLA ki balong MDC ki terilang pat kata kan ka ba pelong komik hak pat ba ka pelong ka ka ba kile kalong baki perle ran daladi teh kamu ka pen hang ni ka de gajing ra abor ka de gajing ku abor bakim saliashu wat ka principle aja ka norem ka baki dan kamu kim saliashu mo ki ong bahas tiet ya treba NPGP mlo mo badan NPP BGP mlo hang ni pat baka ka NPP habar ki keno baka NPP ke BGP ti kumno hang ni pat kambit BGP mu kabit ka NPP kabit BGP dang state kamut hang ni kambit BGP tekat kabakado hi kalong ba
kung mga laang mena house, in politics, anything is possible. Kabamut haki, kisimbet ka kabakile, kabiyang bet. Am kidan hang ni kiba pensno hakam meeting ni dan gajing bombyang hakam hima, kidan hakam ilaka, dan gajing kwa hakam ilaka, nang tagadon hakam kabakim biang si haki we department, baki EM, ana kim le ikam joki bakum tacerdat. Kita agi. Pi kasulong tangkat ni ngan suong, habala mut iya ka ba kaban pensnio, himi higida. Ka jing job jing rem election kam syong ba pidan ha kabor le pidan ha kabor. Di ban sultu ya kata. Bun teng iong bangin don ha kabor bangi ting yo ngi ladam don ha kabor ngi ting yo rem election kam bay kata. Upai ba usa upai ba. Ga bale ha konsulsi ka syong how to nong mikmat neo kandidat ka deal di ha konsulsi lebar. Ban ong ba ngamdon hakabor ngan rem election no lani ba ngadon hakabor ngan job election kata ka pamlalang. Tiplay buat usip minister rem election ta. Buat usip minister balong sitting chief minister udang rem election. Tipin ong ba tang bamdon hakabor ngan rem election no.